Neuporedivo brojnija publika je na koncertima Beogradske zime, odnosno dočeku Nove godine. Ove godine više od 70.000 ljudi zvanično prebrojanih, a kažu statistike da na onom prostoru koji je bio popunjen staje i do celih 150.000 ljudi. Da li ste bili iznenađeni tako velikim brojem? Mi smo prošle godine mislili da smo dostigli neki maksimum, ali ove godine smo opet oborili taj neki rekord. Da ne kažem mi, zajedno sa građanima. Mislim da smo prosto primenili neke standarde od samih vizualnih efekata na bini. Naravno, izvođači su ključni u tome da privuku publiku, ali i način na koji se promoviše manifestacija. Očekujemo sledeće godine već negdje imamo naznake ko bi mogao da učestvuje. Evo, nadam se tih 150.000 koje si spomenula da ćeš vidjeti sledeće godine. Dakle, već sada znate s kim ćemo čekati 2019. Pregovaramo, da. Mi imamo jasnu ideju ko bi to mogao da bude.